Prije nekoliko dana bila sam kod komšinice i primijetila kako joj u bašti raste predivan, gust i zdrav peršun. Nisam mogla da vjerujem da u ovo doba godine ima tako bujan peršun, pa sam je pitala u čemu je tajna. Nasmijala se i rekla: sijem ga u ljuske od jaja. Isprva sam bila iznenađena, ali kada mi je objasnila zašto to radi, sve mi je postalo jasno. Ljuske od jaja su prepune kalcijuma i minerala koji jačaju mlade biljke i pomažu im da razviju snažan korijen. Sve što vam treba su prazne čiste ljuske od jaja, malo plodne zemlje, sjeme peršuna i malo vode. Na dnu svake ljuske napravite malu rupicu za drenažu, napunite zemljom, posijte nekoliko sjemenki peršuna i lagano zalijte toplom vodom. Ljuske posložite u kartonsku kutiju od jaja i stavite na toplo svjetlo mjesto. Kad peršun nikne i ojača, cijelu ljusku jednostavno presadite u zemlju. Ona će se s vremenom razgraditi i obogatiti tlo hranjivim materijama. Savršeno rješenje ako želite imati svjež peršun tokom cijele godine, a izgleda i preslatko. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.